tle ke go dumedise mo lebitsong la ntate le lebitso la morwa o galalelang pele ke simola mosebetsi wa letsatsi kana tshebeletso ya letsatsi tlo re kope modimo ka thapelo tlo re rapele mmogo pele re tsena ka haro tshebeletso yena ya lesong ya mosong wa letsatsi e le tshebeletso re le mo kgweding ya batjha re phamisetsa mahlo a rona dithabeng mo thuso ya rena e tswang teng thuso e tswa ho yena modimo ya dirileng legodimo le lefatshe le lewatle le ntho tseo re di bonang modimo ya tshepagalang tlo kenela rena ka haro tshebeletso modimo na malema modimo ya utlwang lentswe lena tsebe go utlwa Jehova ba utlwe semoya le se lentswe la gago le ba laelang modimo mme ka lebaka la morena rena Jesu Kriste ba diragatsa ke fafatsa madi a konyana modimo go batho bohle ba ba utlweletseng lentswe lena Jehova ba le dirisa ka baka la lebitso la morena rena Jesu Kriste amen. Melentate motjha wethu phutego ya bantrifomo diphutego tse dingwe membership yohle ya bantrifomo ka kakaretso le membership yohle ya bao re dumelang mo go Kriste e le mopholosi wa rona ke le dumedisa ka lebitso la morena rena Jesu Kriste ke le moruti modingwane ya eteletseng phutego ya Bantriform Church of South Africa mo mosong wa letsatsi ke tla go wena ke tshotse molaetsa empa molaetsa yona re santse re le mo seemong sa go bua le motho yona motšha mme ka jeko ke nka kana ke tsaya motšha yo kileng a ba teng ka gare go testamenteng ya kgale motšha yona yo kileng pheletsong ya gage ya one of the greatest leader ka gare go Israele motšha yona ko bofelong e nile motšha ya kgonneng go kwala dibuka mme dibuka tsa gage e le tse galaletsang modimo le go bua ka maatla a modimo yona yo phelang mo mosong re santse re le ka gare go kgwedi ya ntetle re tsene ka gare go molaetsa o boitshepo mo re bonang ka gare go buka ya ntlha ya Samuel 1 Samuel me chapter re bale chapter 16 me verse re tla bala verse 8 go fihlella ka verse 12 me re tsenyeletse le yona buka yena re ka gare go Samuele me mo Samuele re bale Samuele wa bo 17 tshwarelo 1 Samuele chapter re bale chapter 17 me verse re tletle re bale verse 45 go fitlhella ka verse 46 me pele re tsena ka gare go molaetsa ona tlo re bine sefela mmogo seo se tla re fitlisang kana seo e tla nnang seikokotlelo ka gare go tshebeletso ena gore ga o leka go kopanya sefela sena ebile gape o lebella le molaetsa wa letsatsi o kgona go tsepana mo tumelong tlo re bine sefela Sani,
utlwile sefela sena se go lokisa maikutlo ebile gape se go prepare o le motšha gore tsetone gore modimo yona wa phela ebile o tlhaloganye gore modimo ke ena setšhabelo sa rona le ga seemo se le jwang kapa jwang o tla dula ntse e le setšhabelo sa rona. Tlo re bale buka ya pele e leng 1 Samuel me chapter re bale chapter 16 me verse re bale verse 8 go fitlhella verse 11 me o leng ko teng ga o e bone e balega ka tsela kena ke fa Isai a bitsa Abinabe a mo fetisetsa fa pele ga Samuel e Samuel a re le yena yo ga se yena yo morena a mo tlhopile jaanong Isai a fetisa Sama le Samuel a le yena yo ga isinne wa morena yaba gona Isai a fetisa morwae wa bosupa fa pele ga Samuel le Samuel a rae Isai a re ga go ope mo go bona ba morena o ba tlhopile le Samuel a botsa Isai a re a basimane ke bona botle a araba a re go setse yo motlana yo disang dinku. Samuel a raya Isai a re ire a ye go bidiwa gonne ga ke re nne re seke ra ja a isinki atle a roma motho mongwe go mo tlisa o ne a le mohibidu le mahlo a mantle a le sebopego se sentle ke fa morena a re nanoga o motlotse gonne ke yena ga morena a hlononofatse palo ya pele le palo ya bobedi e re bonang ka gare go yona buka ena gaufinyana fela le e re badileng yona e le 1 Samuel chapter 17 le verse re bale verse 45 go fitlhella ka verse 46 le ga re bone e balega ka tsela kena me Dafita a raya mofilisita a wena o tla go nna ka tšhaka le dirumo le dirungwane le nna ke tla go wena ka leina la morena wa masomosomo modimo wa mephato ya Iseraele eo o e kgobile jaanong morena o tla go nnela mo seatleng sane gore ke go fele ke go kgaole tlhogo setoto sa gago le ditoto tsa mophato wa bafilisita ke tla di nela dinonyane tsa loapi le dibatana tsa lefatshe ka jeno gore lefatshe lotlhe le tle le itse gore Baiseraele bana le modimo a morena a hlononofatse mantswe ao re a badileng mo mosong wa letsatsi. Phutego ya modimo tlo re hlononofatse mantswe ao re a badileng ao e leng mantswe a lentswe la modimo e leng Babele e boitshepo. Tlo re rapele modimo ya matla ohle Kriste wa go phela lentswe la gago le theohile leo o le butseng ka jeko modimo ya tshepagalang
tlo o tshegofatse mang le mang ya tla utlwang lentswe la kajeko mme a le dirisa modimo ya lokileng hlononofatsa tshebeletso ena bohle bao ba imametseng bao ba utlweletseng modimo matla a lehodimo a dule ka gare gona ke a rapela ke bitsa lebitso la gago o nne le rona ka gare o tshebeletso ena o tsamaye le rona modimo go fitlhella tshebeletso ena e fela ka wena ya tshwanelang ke kgalaletso ka bosakhutling amen motho wa modimo re utlwile lentswe la mosong wa letsatsi boleleleng ba Samuel ke ka moo ke butseng dibuka tsena tse Samuel a di kwadileng mme dibuka tsena di bua ka lekawana le kileng morena a itlhophela lona re ke go bolelle ha Samuel a tloga go Ramako a nna teng o ya lefatsheng la Eferate kwa Bethlehem ya Juda mme teng a tsena ka gare go motse wa Isaki hopola morero ene e le go batla motho yo modimo a ka mo tlotsang yo modimo a ka mo tshegofatsang gore phelatsong batho ba tletle ba bona bogolo ba modimo ntetle ke re ga a tsena ka gare go lapa la Isai go bonagala gore go na le makolwane a diganka au a nontshitsweng bana ba Isai ba bagolo go le kawana lena mme ya re ga tsena ka gare go motse wa Isai gore a kagiso e nne le wena mme o re go Isai modimo o bone ntlo ya gago ke hlopilweng gore one of the greatest leader o tla tswa ka gare go yena ya re ga utlwa mantswe ana Isai o prepare bana ba hae ba ileng ba basimane ba baholo mme o ba baka bohle ba le supa o ba bitsa ka bongwe gore ba fete mo pele ga moprofeta Samuel e lentswe la neng Samuel a ne a araba Isai ka go lona ke gore ha isinke e nne yena yo morena a mo hlopileng onkut ha isinke nne yena yo morena a mo hlopileng me ya ntse a bitsa basimane ba gage go fitlhella ba feta ba bohle ba le supa me ya re wa bosupa ga feta a feleletsa Samuel o potisa Isai ure na bana ke bana ba gago ba bohle na utlwa he arabella nyaya yo motlana ke modisa wa dinko Samuel o re go yena a bitswe ya re ga bitswa le godimo la puleha le ntse la theoha le godimo la botsa Samuel la re ke yena motlotsi mme Samuel ebe a tlotsa David ka gare go banna bohle ka gare go bahlanka bohle the youngest one le tsibulo la Isaya na yena yo a tlotsiwa ntetle ke re
o e bala go tswella pele o fumana bana bao ba sa tlotsiwang ba romilwe go lwanela Israele. Teng ga ba fitla ba kopana le ba Filisita, mme go etsagala gore ntwa yena e nna mo lehlakoreng la ba Filisita, ba simolla go feketsa Israele le Saul. Ntetla ke go bolella ke re matsatsi a nentsa tsamaya ntwa e tsweletse, mme go etsagala gore Esai a re go Dafita, jaanong ke go botsa lebitso la hae, a re go Dafita e le mohlanka e le lekawana le lennye by then at the age of 15 years. O re go yena tlhatloga o ya mothibellong ba ntwa, o isetse bo mogolo wa dijo, go ne setse le matsatsi ba tsamaile, mme ka lebaka la gore yona ke a tlatsitseng a mamella a etsa jwalo, a ya bothibello. Ya re ga a fihla kwa bothibellong o tloa mantswe a wa hlagang go moabuti wa hae go bogolo wa gagwe, o batla mfa. Ya re ga arabella o re ntato nthumile, ba re go yena ra itse o makgaka, re a itse o makgaka, o tlile fela go tlo bona gore go etsagalang ka gare go ntwa. Mme yona yo monnyane ya re gantsa o tlweletseng e leng Dafita wa utlwa seganka se tsweletse go rogakanya modimo yona yo phelang. Ya re ga arabella morago ga gore a e fane ka dijo, o botsisa mongwe wa banna ba mophato wa Israele, ke mang monna yona yo tsweletseng go rogakanya mophato wa modimo o phelang le go roga modimo yo phelang. Ntetla ke re go wena ge ntse a tsweletsa o re monna yona Saulo o ntshitse lefoko yo a tla fenya monna yona, ke tla fana ka karolo ya dilo tsaka tseo ke na natso ka gare go mophato otlhe wa Israele. Go ne go sena motho yo neng a ikopanya le seganka sena sa ba Filisita. Ya utlwagala gore seganka sena e ne e le seganka, one of the giant, ene e leng teng ka gare go ba Filisita, the greatest man yo e leng gore ke seganka tota yo e leng ka gare go ba Filisita, ka gare go mophato wa Israele. Go ne go sena motho ya neng a ikutlwa go ka lwana le monna yona. Ya re ha ditaba di kgokologa ka gare go ya tlotsitsweng ke modimo, go ya unkutla go ya tlotsitsweng ke modimo. Ya re ga kgokologa a fihla ka gare go Saul, o bolela mantswe a kgosi e phele, long live my king. Mme ka morago ga moo
o re go kgosi Saulo le sa mohlanka wa gago a lwane le Mofilisita yena ka lebaka la tshobotsi ya Dafita, ka lebaka la bonnyane ba ga Dafita. O re Saulo ga mo assessa o mang ena ga arabella o re go yena nna ke Dafita ke mohlanka wa Esai ke modisa wa dinku. E ne le sebaka seo Saulo a batlang go assessa the strength kana matla a Dafita a nang le ona. Le Saulo o re ho yena o santse o le mmotlana, o santse o le lekawana, ga isengo katisetse go ka lwana, ga isengo ka katisetse go ka lwana, o ka se kgone go lwana le Mofilisita yona. O tloela ha Dafita a rebella, Modimo morena ya mpholositseng mo leganong la tau, Modimo ya mphila matla a mpholosa ka gagoganya bera, o tla mpha matla ya gore ke lwane le Mofilisita yona. Ke a arabella Saulo, ke fa Saulo a re go bona a Modimo wa Israele a nne le wena. Me Saulo a mo apesa diaparo tsa ntwa, ya re ha mo apesa diaparo tsa ntwa, Dafita ha tlwela diaparo tsa ntwa, gobane motho yona ke a tlotsitsweng, gobane motho yona ke o Modimo a mo tsogofaditseng. O re o leka go tsamaya ganyenyane ka diaparo tsena, o re go kgosi ke sitwa ke o tsamaya gona diaparo tsena ga ka di tlwaela. Me Dafita a pola diaparo, a tsaya thobane ya gage a tlhatlogela ko tlase ko nta e tsweletseng ko teng. Ya re ga arabella a nentse a tsweletse go mo sotlakaka Mofilisita, a mmolela ka moo Israele palwang ke go tlisa monna yo tsepameng, ba re mo rometse ka letakalanyana lena. Me ya re ge Dafita a mo araba, wena o tla go nna o tshotse tšhaka le lerumo le lerungwana, mme nna ke tla go wena ka leina la morena wa masomosomo, Modimo wa mophato wa Israele yo o kgobileng. Ka jeko morena o tla go nnela mo seatleng gore ke tletle ke go fenye, ke go kgaole tlhogo, setoto sa gago se tla jwa ke dinonyane le mophato wa gago o tla jewa ke dinonyane, gore tletle batho ba bone gore Israele e na le Modimo. Mophuthego wetso ko o leng ko teng, seemo se le jwang kapa jwang, mme ka jeko ntetla ke bue le motho yona motjha ka seemo sena mo kgweding ena ya batjha. Mme ke tla go wena ke tshotse a theme e reng your opposition is your opportunity. Good. Your opposition is your opportunity. Se sera gore yo a leng kgatlhanong le wena ke yo a etsang gore o nne le ditšhono, yo a leng kgatlhanong go wena ke yo a etsang gore o nne le ditšhono. O pola hane Moshe a le ka gare ho noka ya Nile,
maitsibolo ohle a Baiseraele. Moshe o ne a le ka gare go seemong seo nka se tshwantshwanyang le opposition, empa ka lebaka la Modimo it created opportunity ka gare go yena. Mme ya re Moshe ga bua ya nna yena yo a tsayang Israele a e golola ka gare go Egipte. Josefa le yena ha iphumana le ka gare go seemo seo a iphumanang a le ka gare go the opposition, e leng their brothers ba bane ba le kgatlhanong le yena, mme ba ne ba phela ba mmitsa ka mabitso, mme go a etsagala gore ba mo rekisa, mme pheletsong ya go rekisa your opposition ya nna the opportunity ka gare go Josefa, mme ka lebaka la the gift e Modimo a mo fileng yona. Josefa ya nna one of the greatest ka gare go Egipte, a etela lesomo leo le eteletseng dijo, mme ya nna yena yo pholosang Israele. Your opposition is your opportunity. Ya re ga seemo sena se fihle Dafita le yena go etsagala fela jwalo, gobane o ne a tlotsitswe motho yona o ne a setse a beilwe matsogo gore ka lebaka irrespective gore bonnyane ba gagwe e ne e le mo kanang-kang, ka lebaka la gore Modimo o ne a mo tlotsitse. Mme ya re ga a fitlha ka gare a fumana Israele ya thekilwe, e fumana Israele e le ka gare go seemo seo se leng thata ka gare go bona. Mme a fitlha always o nna le di-oppositions. Ha kena the opposition ya tla ba butae ba mo bolela gore o tletseng fana, opposition ya o tletseng fana, gobane re a tseba o rata o bona gore go etsagala ebile o makgaka. The opposition ya tsala opportunity ka gare go Dafita, mme go a etsagala gore maatla a lehodimo a theoge. Ya re ha tsweletse ha fitlha o iphumana a le ka gare go seemo moo monna mongwe a mo hlalosetsang gore go etsagetseng. Ntetle ke re go wena ya re ga go etsagala mohlolo ba leka go mo kenya maatla, ba leka go mo apesa diaparo tsa ntwa, mme ka lebaka la gore ke motho ya tlotsitsweng o sita go tsamaya. Opposition ya simol ya roga ka Modimo wa Israele, ya nyenyefatsa mophoto wa Israele, mme yana ya re ga arabella ke tla go wena ka lebitso la morena na Jesu Kriste. Mme ke mo the opportunity ya Modimo e mo fitlhelang maatla a lehodimo a theoga, mme go a etsagala gore mohlolo o etsagale. Slang ferenyana fela kana rekerenyana fela ya itaya mo Filisita, gobane ine le the power ya maatla a lehodimo, mme a wela fatshe. Opportunity ya tla, mme go a etsagala gore Modimo a kgona go bontsha gore ke Modimo yona yo mogolo. Dafita a phahamisi, Dafita a isetswa ko godimo. Mme seo ke se tlisang ka gare go wena, you may find yourself o na le so many enemy, o tlo iphumana le gore go na le batho bao ba go gatellang, o tlo iphumana le ka gare go mosebetsi go na le batho ba e leng gore it's always ke the opposition against you. Ntho engwe le ngwe reng gore wa etsa as young you are, o iphumana o nna le se enemy e leng gore lwana le gopola. Your opposition is your opportunity. The moment o nna
le batho bao ba go shakang the moment o na le batho bao ba tlisang seemo sa gore o ska wa nna on the comfort zone ke the moment mo o bonang the opportunity gore o ka etsa eng gore o tswele pele gore o ka etsa eng gore o be successfully empa ha se na the opposition o nna mo comfort zone o nna relaxed o se na kgwatlo o nna too relax ha o tja ke mo fodile o nna too relax me mona ka lebaka la lebitso la morena wa Jesu Kriste challenges di ka re face o le motjha as young you are you may be faced by the situation ya gore ga ona mosebetsi you may face ka the situation ya gore ha o kgona go fetsa dithuto tsa gago you may face by the opposition ya gore even now le go leka go ka complya le go leka go tloela batsadi ba gago o dula ntse o na le opposition e leng gore ya go oppressa bona that oppression it will came opportunity ka gare go matshelo a gago ke mo o tla simololang go lebella dintho in the different way ke mo o tla simololang go ikopanya le Modimo go bua mantswe ana ke tla go wena you are my enemy when I am my opposition ke tla go wena ka lebitso la Modimo ona wa masomosomo the challenge ke gore re batla berekisa dikakanyo tsa rona re batla berekisa borona me ha the enemy fitla ka gare go wena you need to call Modimo yona yo phela your opposition is your opportunity by virtue of struggling go rutega you are too focused wetsa dio tsa gago gore o make sure gobane basari yena it will never come again but the moment e le gore ntho tsa gago di nna very easy you started to be on the comfort zone so what I'm saying mo go wena ka jeko o le the youth gore the circumstances go surrounding look around there is opportunity e leng gore ga o e bone empa se ke go tlisetsang ke gore shebella around ore ke a bona o ntlisetsa batho empa bana ba ba tlisang ha sinke be le bona ba Modimo a ba tlotsitseng le wena you look around situation so we phumana ka go sona o bona batho ba le ya so opportunity ka gare go wena me ke re go wena ka jeko take a risk ya le ka Davida go ba no tshepetse go Modimo wa ka wa phela bana ba bang ba re o santsa le monyane ba bang bane ba re hey o rata dilo ba bang bane ba re ba itse go ra gore moshimanyana yona o tshwereng thobane me ka lebaka la Modimo yona yo phelang go etsagala mohlolo matla a le godimo a theoga me Davida a defeated the giant me ka jeko mo go wena kere let alone how big is your oppositions remember David as small he was he defeated me by so doing opportunity ka baka la lebitso la morena wa Jesu Kriste David yaba one of the greatest king ka gare go Israel ya nna yena ga gopo dipisalome tsa ga David di bua bogolo ba Modimo ka mo Modimo a kgonne go lwana le gore ka mo Modimo a kgonne go mo pholosa hallelujah boka morena le butlele botlhoko jwa gage ke jo bo sa khotleng Modimo a go matlafatse Modimo a go etsetse ka mogao ka tshebeletso yena e khutla
ntetle ke tlise molaetsa o dutseng ka gare go maikutlo ga mmogo e le ntho e ntshwenyang, mme ke rata go bua le the young men, boys, fathers, uncles, grandfathers, bontate ba ba leng teng ka gare go Afrika Borwa. Mme ke bua jaana ke le mo seemong sa boruti, ebile ge ke le mo seemong sa moeteledipele ya eteletseng kereke ya Banturufomo as a whole, ya ka ga mookamedi ke le mookamedi wa kereke yena ya Banturufomo. Ke bua go wena ka lebaka la seemo seo ke se bonang mo motho yona e leng mosadi kana a woman kana a young woman kana a girl yo re leng bontate kana re leng bashimane kana makolwane kana bahlanka. Ke tlisa molaetsa ona ke utlwa bohloko ka seemo seo se diragalang ka Afrika Borwa, mme ke se tlisa ke re go bontate bohle bao ba dumelang mo go Kreste. Ena ke nako ya gore re folde dihempe tsa rona, re nke all the weapon tsa moya, re kope ho Modimo ka thapelo, gobane motho yona ntate o setse a fetogile go nna a monster, kana a man o fetogile go nna a monster, kana a boy o fetogile go nna a monster, kana a father o fetogile go nna a monster. Ke ra gore o fetogile go nna a murderer, o le mohlankana, o le a boy, o le a young man, o fetogile go nna a rapist. Me ke rata ke tlise molaetsa ona ka gare go bontate, molaetsa yona ka gare go basimane, molaetsa yona ka gare go makolwane le bahlanka le makau. Ha re emeng bontate re re not on our name, e seng ka mabitso a rona. Bomme ba tlo abisiwa, bokgaitsedi a rona ba tlo abisiwa, ba bang di-girlfriend tsa rona di tlo abisiwa, basadi ba rona ba tlo abisiwa, boausi a rona ba tlo abisiwa, bonkgono a rona ba tlo abisiwa. We must say stop to these things. Bontate ba e leng gore le abisiwa, indeed you are a really coward. Le makwala ha le deserve gore le ka bitswa bontate, ha le deserve gore le ka bitswa boabuti. You don't deserve gore le ka bitswa the uncle, gobane le makwala ha le kgone go ema fem le thibele moleko o leng kgatlhanong le bomme, o e leng kgatlhanong le barwadi, o e leng kgatlhanong le bokgaitsadi. Rate ya abuse in this country is too high. Rate ya go rapiwa in this country is too high. Bontate, boabuti, makau, ke a le kopa ka boikokobetso. Ha re emiseng, and ha re nneng di-ambassadors tsa go protecta basadi le bana ba basetsana. Ha re phahamise mantswe a rona godimo, re ba lwanele, re lwanele female yotlhe ya Afrika Borwa,
re le the male re lwanele the females tsohle tse di ka gare go lefatshe re reng e seng ka lebitso la rona bontate ba banyetseng le hloka go hlokomela basadi ba lona le ba rate jwale ka le kile la nka boitlamo ke tla mo sireletsa ke mo rate do that eske ya ba polelo fela bahlankana sireletsa mo kgaitsadi ya bolona ske wa tshaba ga o utlwa ntate kana ske wa tshaba ga o utlwa mo le kau le lwana kana le pita motho yona wa mme kana motho yona wa mosetsana stand firm and protect go eletsa ke mo hautata bontate tshobotsi ya rona re le bontate e tserwe ka lebaka la this man this young man this boys ba e leng gore they don't deserve gore re ba bitse jwalo gobane ke magatlapa ebile they are coward they are monster entle ke nkare gore na bontate these people that they rape bontate ba ba rape le the young men it is our enemies ke di enemy tsa rona re hloka bontate re eme re sireletse bomme re sireletse ba banyane ntate how do you feel o bona ngwana wa 2 years e ka nna motho yo robala le yena how do you feel what kind of the man di moral tsa gago di kae how do you feel o bona ngwana wa 15 years ile mosana wa 15 years 12 years go ka ba mosadi wa hao how do you feel o eleng gore ngwana wa hao wa ntla o moholo le o feta motho yo mmitsang gore is your girlfriend how do you feel o ikutlwa jang imagine selo so se tsala ka hare go ngwana wa hao imagine ntate o mong a tsere ngwana wa hao a mo etsitse motho wa hae ile at the age of 12 years 15 16 17 18 how do you feel ntate ntate re eme re lwane re not in our name e seng ka lebitso la rona we'll continue praying re le baruti re le rapella gore modimo a le itshwarele ebile a re itshwarele ka tsotlhe tse re etsang di sa kgatle pela sefatlhego sa modimo and we'll continue re kopa modimo gore a lokise dipelo tsa bontate bao bana le mentality ya gore mosadi kana motho yona a girl kana mosetsana ka re kgaitsadi is an object kana instrument ke se diriswa fela it has to stop bontate re hloka go understand gore bomme is not an object ga se diriswa ke batho ba modimo a re createtse bona gore re ba hlokomele re ba rate re ba sireletse re ba treate jwale ka a glass go netefatsa gore no one o tla ba hamang mara ke rona re continue re ba hama re ba utlwisa bohloko ka gore ya lo ke a kopa bontate ke a kopa ka boikokobetso emisang o leng go teng utlwa molaetsa wona ka go ngolo wa kereke ke teletseng ya Banturufomo emisa ka go ngolo wa mophutego o mo leng gore the stream tsena sa online sa go fitlhella o le ntate stop doing that enough is enough emisa go sotla re utlwile bontate re utlwile protecta mosadi wa gago protecta bana ba gago protecta kgaitsadi ya gago protecta mosetsana protecta motho mo le mongwe wa tshobotsi ya mosadi ke a le kopa ka baka la lebitso lena la monana rena Jesu Kriste
ke le kopa jwale ka ga re rapela re re our Father. You are the Father. You are the leader. You are somebody who's supposed to give a guidance. You are somebody who's supposed to protect. You are somebody who's supposed to utlwele bohloko. You are somebody who eleng gore o hloka gore ka matsatsi yohle o be humble mo bathong ba hao ba o ba eteletseng pele. Eke modimo a ka le boloka. Eke modimo le ka utlwa. Eke modimo a ka etsa gore tsebe nngwe le nngwe e mametseng the brand mosetsana o mo itsang girlfriend ya hao. Stop go mo abuse. Stop go mo etse kare you owning her. You don't own any woman. You don't own any girlfriend. You don't own any wife. How mo own le ka gare go lenyalo gore le nne sopa se le sengwe. Ke a kopa ka boikokobetso. Young man, wake up and say not in our name. Man, wake up, le re iseng ka lebitso la ka. Husband, father, wake up, o re iseng ka lebitso la ka. Modimo a le matlafatse. Modimo a letsitse ka mohao. Ke botlhoko mo ntate. Moya wa ka o fatshe ka seemo se ke se bonang. Batho ba bolai, banyana ba bolaiwa. Bomme ba bolaiwa. Ba bang ba latlhela ka gare go dikgwa. Ba bang ba tlogela ntate ha se o imela. Kopa Jesu gore a o hlonofalletse sona. Tlogela ha se o imela e bo tsa botshelo ba gago, o tsa botshelo ba mosadi, o tsa botshelo ba bana ba o ba senang molato. Please ntate. Ha o imelwa batla thuso. Ha o imelwa, don't say cry, tiger don't cry. Ilela thuso. Modimo a go mpolokela wena. Modimo a go matlafatsa. Amen. Lo re rapele. Modimo ntate, modimo morwa, modimo ya halang Jehova ke a rapela. Ke rapela Afrika Borwa ka gare go boletse bona ba COVID-19 morena. Re lwanela Jehova, re etsetse ka mogala. Morena ke rapela all men. Ke rapela bontate the husband. Gore morena moya wa hao o kene ka gare go bona. Moya wa hao o kene ka gare go bona Jehova. Moya o nywele o theohe o kene ka gare go bona. Gore ba tletle ba kgona go bona. Gore go isa letsogo ka gare go nne. Gore tletle ba kgona go bona. Go reipa mme, go reipa ngwana wa mosetsana, go reipa ngwana khaitsedi, go reipa motho mongwe le mongwe is not the right way. Morena ke a kopa fafatsa moya wa galalela. Afrika Borwa re ka ro mathata Jehova. Please God re tadime ka mohao. Modimo re utlwele bohloko. Modimo re utlwele bohloko. Modimo re hauhele. Ho dibe tsohle matšhila ohle a re ntseng a sa kgatlang sefatlhego sa hao Jehova, re hauhele o re utlwele bohloko. Modimo ke a kopa strengthen bomme Jehova. Ke a itse Jehova ho boima, the girls ho boima, the young women ho boima. Ha o sa le monate ba bang Jehova ba kanya le go itloswa lefatsheng le le ka kwano Jehova, ba kanya le go ipola Jehova theoha. Modimo re utlwele bohloko. Modimo ke a kopa re utlwele bohloko. Modimo ke a kopa re utlwele bohloko o re hauhele. Matla a lehodimo a dule ka gare ntlong nngwe le nngwe. Matla a o Jehova a tshedise ho botse Modimo. Bao ba latlhegetseng ke bokgaitsedi, bao ba latlhegetseng ke bomme ka lebaka la motho yona monna, a mo tlosa lefatsheng, a mo thuntsha, a mo hlaba ka thipa, a mo tswatswaila, a mo lahlela nokeng. Modimo ke a kopa ka boikokobetso. Theoha Jehova,
matla ao a kene. Modimo ke a rapela ke tshepetse wena fela Jehova. Ke bitsa lebitso la hao, matla a lehodimo a theohe Modimo. O re utlwele bohloko ha seemo sena se nna jaana se hloka wena. Le COVID-19 bolwetse ba virus Modimo bo hloka wena. Jehova re a kopa, phekula Jehova, sebe sena se phekule Modimo. Moleko ona Jehova o phekule. Ke a rapela Jehova, ho lokile Jehova. It is well, it is well Jehova, hobane o teng ebile wa tshepahala ka lebitso la hao le ipakang ka sona. Moya wa morena nna Jesu Kriste le lerato la Modimo Ntate, kabelano ya moya o boitshepo Jehova e dulele ka hare ho bomme bohle, ho kgaitsadi bohle bao ba utlwile mohloko ka seemo sena sa se khosang ke rona bontate, se se khosang ke rona bahlanka bakau basimane. Modimo re matlafatse, re fe matla ka lebitso la hao Jehova, ka lebitso la hao Jehova. El Shaddai Stewa, Jehova Rapha, heal Africa. Rapha, Vel, Modimo, fodisa Africa, fodisa Africa Borwa Jehova, fodisa all the provinces, fodisa meloko le metswalle, fodisa bomme, fodisa bontate, ka lebitso la morena nna Jesu Kriste.